Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite informativni program Televizije 5. Moje ime je Marija Đajić, a ovo su vesti koje su obeležile dan za nama. Svečani prijem i prozivka đaka prvaka održan danas u prvoj osnovnoj školi Kralja Petra II. Upisana 144 đaka prvaka. U Lučanima održan svečani prijem vukovaca i đaka generacija iz osnovnih i srednje škole sa teritorije ove opštine. Letnja škola robotike i programiranja svečano završena javnim časom i dodelom diploma u Gradskom kulturnom centru u Užicu. U trećem kolu Srpske lige Zapad Gradski fudbalski klub Sloboda gostovaće ekipi Železničar iz Lajkovca u nedelju od 17 časova. Sutra zahlađenje praćeno kišom, maksimalna dnevna temperatura do 25 stepeni. U ponedeljak 1. septembra počinje nova školska godina, a u užičkim osnovnim školama prvi put u školske klupe sešće 668 đaka prvaka. Svečani prijem i prozivka đaka prvaka bio je danas u osnovnoj školi Prva osnovna škola Kralj Petar II, a u ovu matičnu školu izdvojena odeljenja upisana su 144 đaka prvaka, što je više u odnosu na prethodnu godinu. Za buduće đake prvake i njihove roditelje dan polaska u školu je dan pun emocija, uzbuđenja i nepoznanica koje vode mali sigurnim koracima u novu fazu života. Iako još uvek nisu svesni šta ih čeka, ipak su nam rekli da se raduju polasku u školu, učenju i druženju. Da učim slova i da se igram. Ne znam sve. Ja bih htio sada da učim i da pišem mnogo stvari. A roditelji ponosni i uzbuđeni jer njihovi mališani više nisu tako mali, već su stasali za ozbiljnije stvari. Pa najpre smo svi uzbuđeni, pogotovo ako vam je to prvo dete iz porodice koje kreće u prvi razred kao što je nama. Možda mame koje danas šalju treće dete malo lakše podnose. Svi smo svakako uzbuđeni, radujemo se, ovo je zaista jedno lepo, novo poglavlje u njegovom životu, mi smo toga svesni i nadamo se da će sve proći u najboljem redu. Ponosan tata, već drugi put u istoj školi, posle malo dužeg vremena, pošto stariji sin je već srednja škola. Naravno, ponosan, šta drugo da kažem. Fenomenalan. Uzbuđeni smo i jedva čekamo da počne. I ona je uzbuđena, cijelo leto pita kad će krenuti u školu i zašto ovaj raspust tako traje. Toliko dugo. Rekli smo je, snimat ćemo je, pa ćemo da sačekamo za koju godinu da joj pokažemo zašto je pitala što je raspust toliko dugačak. Jedna od učiteljica koja će primiti novu generaciju đaka prvaka je Nevena Milosavljević, koja kaže da se uvek raduje novim počecima i još jednoj generaciji uspešne dece. Pa kao i pred svaku generaciju, svi učitelji su veoma uzbuđeni, srećni, trema postoji naravno, ali ona pozitivna. U odeljenju svi imamo po 28 učenika, imamo jednu veoma brojnu generaciju, novih Andrijaša, nadam se uspešnu kao i one prethodne. Direktor Prve osnovne škole Kralj Petar II kaže da je broj upisanih đaka prvaka veći nego prethodne godine, kao i broj predškolaca. Ove školske godine upisali smo ukupno 144 prvaka, što je neko određeno povećanje u odnosu na prošlu školsku godinu, zajedno sa izdvojenim odeljenjima u Kačeru i u Stapari. Ove godine je povećan broj i predškolaca i prvaka, dakle imamo malu radost, još jedno, pored ovih svih svečanih momenata, i taj da je određeno, što znači da su kolege, dakle učitelji i nastavnici dobro radili. A za sve učenike prvog razreda grad Užice obezbedio je prigodne poklon paketiće za srećan početak školovanja. Skupština opštine Lučani je danas održala sednicu na kojoj su između ostalog razmatrani izveštaj o radu u prvih 6 meseci i 2 regionalna preduzeća Rzav i Duboko. Tromesečni izveštaj Radarskog centra Užice kao i prvi rebalans budžeta opštine Lučani. U Lučanima je danas također održan svečani prijem vukovaca i đaka generacije iz osnovnih i srednje škole sa teritorije opštine Lučani. Predsjednik Skupštine opštine Lučani Vesna Stambolić je u ime lokalne samouprave učenicima uručila poklone, laptopove, čestitala na postignutim rezultatima i poželela sreću u nastavku školovanja. Od lokalne samouprave laptopove dobilo 12 učenika i to 2 vukovca iz srednje škole Dragačevog Uča, 4 vukovca iz osnovne škole Milan Blagojević
Blagojević u Lučanima, 2 Vukovca iz osnovne škole Akademik Milenko Šušić u Guči, 2 Vukovca iz osnovne škole Goračići i 2 Vukovca iz osnovne škole Kotraža. Letnja škola robotike i programiranja za decu danas je svečano završena javnim časom i dodelom diploma u Gradskom kulturnom centru u Užicu. 93 polaznika naučilo je osnove programiranja, a danas su na završnom času stečena znanja i prezentovana. U nastavku pogledajte kako su mališani spojili igru, znanje i tehnologiju. Na završnom času mališani su imali priliku da predstave ono što su prethodnih nedelja učili. Uz osmehe i veliku dozu uzbuđenja, deca su predstavila robote koje su sama sastavila i programirala. Bilo je tu robota koji se sami kreću, onih koji reaguju na komande, ali i kreativnih izuma nastalih iz dečije mašte. Svako dete ponosno je govorilo o svom radu i kako njegov robot funkcioniše. Sam danas predstavio kako robot igra košarku i daje koš. Danas sam predstavila da robot treba da baca kockicu i kad dobije šesticu on se kreće i kad vidi odgovarajuću boju. Nina, šta si naučila u školici robotike? Naučila sam da programiram. Da programiram robota M-Bot 2 i da ga upravljam glasom. U školici robotike sam naučila da programiram robote, da im programiram glasove i da svetle. Danas sam predstavio kako robot treba da stane na beo papir i da ga pokrećem sa nogom. Naučila sam da kontrolišem robote i roboti mogu da komuniciraju. Danas smo prezentovale jednog robota koji baca kockicu i koji broj dobije, on mora toliko polja da pređe. Naučili smo kako da igramo kao na ljutice čoveče sličnu igru i naučili smo kako da pokrećemo robota kada vidi prepreku, onda se stane, da se okrene i tako da. 93 učenika učilo je da programira u Scratchu, Pythonu, ali ove godine uvedene su i novine za stariju grupu, 3D štampači i programiranje telo drona robota. A znanje i veština koje su ovde stekli provlače se kroz više aspekata koje će koristiti u daljem školovanju. Ono što su ovde naučili je jedna dobra osnova i za školu, osnovnu školu. Oni u informatici rade Scratch, rade i u digitalnom svetu, ali nije to samo informatika. Znači, oni su naučili jedan način logičkog razmišljanja, u stvari taj neki STEM način obrazovanja. Naprimjer, vidjeli ste kada su nam pokazivali kako robot igra košarku. Tu nije bila samo ideja da oni isprogramiraju da, ne znam, robot se kreće određenom brzinom, oni su to morali da izračunaju, ali su morali i da naprave onu ruku da bude funkcionalna. Kako bi deca imala najbolje uslove za rad, osnovna škola Nada Matić pozajmila je računare i deo opreme. Deca se vraćaju školskim obavezama, a iz školice robotike nose nova znanja, iskustva i veštine. U porti crkve u Dubu juče je održan jubilarni 10. po redu Gospojinski sabor u organizaciji Kuda, Zvuci, Kadinjače i Zaglavka. U okviru sabora održano je takmičenje narodnih pevačkih grupa, nadmetanje u kuvanju pasulja i brzom jedenju pasulja. Sabor je i ove godine privukao veliki broj posetilaca iz Bajine Bašte i svih okolnih sela i gradova. Tradicionalni Gospojinski sabor u Dubu, održan juče po 10. put, okupio je veliki broj posetilaca i učesnika iz Srbije i Republike Srpske. Sabor je počeo svetom liturgijom u crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Dubu, a centralni događaj je takmičenje izvornih pevačkih grupa. Na otvaranju prisutne su pozdravili dubski paroh Vladimir Jovanović i pomoćnik predsjednika opštine Bajina Bašta Siniša Spasojević. Zahvaljujem se Zvucima Kadinjače, opštini Bajina Bašta, koja podržava sve ove godine manifestaciju, svim donatorima, svima koji su došli da upriliče ovaj veliki praznik pre svega, a onda i ovu manifestaciju koja je obnovljena zahvaljujući Zvucima Kadinjače. Što mi je posebno drago da ovde u ovom predivnom ambijentu imamo manifestaciju koja okuplja i udruženja koja nam dolaze sa strane, da kažemo koja neku tradiciju i kulturu. Opština Bajina Bašta, kao i prethodnih godina i ove godine, je kroz konkurs za kulturu podržala ovu manifestaciju i nastojaćemo i dalje da je podržavamo i nadamo se da će biti sve veći broj učesnika. U izvornom narodnom pevanju takmičilo se 16 muških, 5 ženskih i 2 mešovite grupe. U muškoj konkurenciji treće mesto dele Slavo iz Sevojna i Zaviča iz Lakose, drugo mesto dele Užički biser i Đetinje i Kadinjača iz Buara, a pobednici su složna braća iz Rogačice. Morali smo se, mi smo se trudili
Uvek se očekuje, na svakom nastupu očekujemo pobedu. Vrlo često se skupljamo, a pogotovo u toku leta imamo nastupa više i onda se skupljamo i vršimo probe, pravimo probe, a inače i u zimskom periodu se skupljamo, tako da imamo veliki repertoar pesama. Najbolji solista je Miloš Burić iz Sevojna. U ženskoj konkurenciji treće mesto dele Jakljanke i prvo zrno suncokreta iz Brekova, druge su Ivanjičke Bele Rade i Biseri Moravice, a prvo mesto pripalo je Kosjeričkom Dukatu. Ovo je kulturno društvo Dukat iz Kosjerića. Inače, Dukat jako dugo živi kao grupa, preko 40 godina, tako da ovo nam je zaista zadovoljstvo da smo dobili danas pekar. Najbolja solistkinja je Milja Dramićanin iz Bisera Moravice. Posebno su nagrađene grupe iz Republike Srpske, iz Bratunca i Novog Goražda za pevanje iz Vika. Najstarije što postoji u svijetu, to se kod nas održava u Republici Srpskoj 22 godine u Goraždu kod Nove crkve u Sopotici. Smo do svake godine dolazili. To ne prekidamo nikad i oni kod nas dolaze u Novo Goraždu. U prepodnevnim satima 20 ekipa potrudilo se da skuvaju najbolji pasulj. Treće mesto osvojila je ekipa Domovina 1, drugi su Jakljani, a prvi Draksinčani iz Draksina. Šta ste stavili u pasulj sve? Svašta nešto, tajna je. Jeste, bilo je pobjeda. Pa i prošle godine prvo mesto i drugo mesto i treće mesto, tako je bilo svake godine. Održano je i takmičenje u brzom jedenju pasulja. Kod dece treći je Lazar Ignjić, drugi Dušan Đuričić, a prvi Luka Milanović. Jesi ti ovo prvi put da učestvuješ? Da. Jesi očekivao da pobediš? Ne. Jel voliš pasulj da jedeš? Da. Kod odraslih najbrže su pojeli pasulj Željko Đuričić, Ivan Maksimović, a pobednik je Savo Lukić. Prvi put sam na takmičenju. Jesi očekivao pobedu? Pa nisam, konkurencija je bila jaka, ali uspio sam da dobijem prvo mjesto. Boga mi do zadnjeg trenutka. Nijedna gračka nije ostala. Organizator sabora je kulturno-umetničko društvo Zvuci Kadinjače iz Zaglavka na čelu sa Vidanom Radovanovićem, koji kaže da su počeli skromno, a sada su jedna od najposećenijih manifestacija u Bajnobaštanskom kraju. Prvi sabor sam osnovao sa muškom pevačkom grupom, zato sam danas minut ćutanja za pokojnog našeg Momčila Jovanovića koji je poginuo uoči Nove godine. Sad nastavljamo sa ženskom grupom i Zabor je procikao ekstra dobro, sve grupe su zadovoljne, žiri je odradio kako je znao i umeo, probao, tako i pevačke grupe. Pokazalo se kako peva i idemo dalje. Čekamo 11. Gospodinski sabor. Održavanje Gospodinskog sabora pomogla je opština Bajina Bašta, ustanova kultura, turistička organizacija Tara Drina i brojni sponzori. Uz muziku druženje u Dubu nastavljeno je do kasnih sati. U saradnji sa javnim preduzećem Gold Gondola Zlatibor, Kulturni centar Zlatibor Čajetina juče je upotpunio manifestaciju Kulturna natura kabareom Dobra stara vremena. Gondola bar bio je ispunjen publikom koja je istinski uživala u izvedbi Rada Marjanovića, Jelene Jovičić, Mirjane Bobić-Mojsilović i Tanje Radunović. Manifestacija Kulturna tura, koja je počela u julu koncertom hora Beogradski studio za vokalnu muziku na vodopadu Skakavac u Semegnjevu, nastavljena je juče kabareom Dobra stara vremena na vrhu Tornika. Organizator Kulturni centar Zlatibor Čajetina u saradnji sa Gold Gondolom ponudio je još jedno zanimljivo kulturno-zabavno veče kako posetiocima ove planine, tako i svojim sugrađanima. Kabare je odigran preko 500 puta, a režirao ga je Rade Marjanović koji i igra u njoj. Mogu vam reći da je ovo najlepši deo kad smo mi odigrali. Drago mi je da će jedno od predstava imati upravo ovdje na Torniku. Suština cele priče kabareja je ljubav, emocija i ono što nam u ovom vremenu sve nam više nedostaje. Tako da posle te predstave, verovatno je i to razlog njenog ovolikog dugom postojanju, upravo to što posle svake predstave sva publika koja dođe zahvaljuje se i kažu da čak 2-3 dana posle toga su pod tim utiskom i sa osmehom na licu. Predstava nas vodi na romantično putovanje u prošlost kroz duhovite priče Matije Bećkovića, Galeta Jankovića i Mome Kapora uz puno poznatih evergreen hitova koji nas vraćaju u neka lepša vremena. Stihovi Mirjane Bobić-Mojsilović i raskošan glas glumice Jelene Jovičić dale su kabareu senzibilne note. O tome najbolje govore i utisci posetilaca.
No i kao i uvek, oni su uvek predivni, prosto ne mogu da razočaraju. Predivno je bilo, kao i uvek, pogotovo ovde na Torniku, kada je ovako divna priroda i sve ovo što vidimo, uživali smo. Prelijepo. Iz Podgorice sam, ali predivno. Svake godine sam tu, predivno. Direktorka Kulturnog centra Zlatibor također ne krije zadovoljstvo uspešno realizovanim letnjim dešavanjima u njihovoj organizaciji. Zaista nas je ova kulturna tura ovo leto razveselila, razgalila, naterala da razmislimo, ali i da uživamo u lepoti prirode i umetnosti. Kulturna tura se završava u Tripkovi 5. septembra koncertom grupe ABBA Tribute Band. Kupovina poklona uvek nastavlja pred istu dilemu. Šta pokloniti? Poklon je znak pažnje. Poklon manifestuje prema nekom pažnju i ljubav, a ne demonstraciju bogatstva. Cveće je za svaku priliku dobar izbor. Užička cvetna pijaca svakodnevno cveta. U ponudi se nalaze najljepše ruže, gladiole, poklon korpe, svečani buketi, savršeni pokloni za svaku priliku. Evo koje su i najprodavanije vrste cveća u ovo doba godine. Imate ove japanske ruže, lidiantuse i gladiole. Ovo je standardno, malo buketa ovih napravljenih i eto, to je to. Nema ništa, trenutno nema ništa drugo. Sad će i da se pojave još malo jesenke, one i to. Recite mi kako je išlo ove godine, s obzirom da je velika suša, kako ste se snabdevali cveće? Pa snabdevali stalno, nabavka iz Beograda, iz Čačka, iz Kraljeva, zavisi kako i dođe, a suša ovde propada, dosta propada, suša i ovde dosta propada. Malo se snalazimo sa ovim suncobranima i A inače je ostao ona stara navika da, recimo, dobro, sad i mlade, sigurno sam žene, starije žene, subotom kad idu u veliku nabavku kupe buket za kuću. Nema to, skupe, sve je skupo, izgleda narod nema para za to. Dešava se da neke koje su navikle da kupuju i koje kupuju, koje vole cveće, ali to manje više za neke slavlja ide, za slave, za, ne daj Bože, neke četresnice, sahrane i tako, ovako slabije nego obično. Jer biste vi uvijek preporučili cveće za poklon? Kako da ne? Pa ko ne voli cveće, ne vole ni ljude. Isto ko životinje. Cveće ima, tako kažu da u Rusiji svaku poklonu se nosi cveće. Svaku kuću se nosi cveće kad se ide. Zavisi kako koje zemlje. A jesenke se polako i pomalo stidljivo pojavljuju na tržištu. Evo, sada kada ih kupimo, do kada će nam trajati? One traju do prvog mraza i mogu da ostanu za sljedeću godinu. Znači, neće im mraz ništa, ostaju za sljedeću godinu, još bolje ako se presade u veću saksiju. To je to. A je li kasno za ovo drugo? Su krenule. Znači, bit će još boja, neke cvetaju sad krajem septembra, neke krajem oktobra, neke sada, bit će ih još. Oni koji vole cveće, neverovatno, oni su srećni što mogu da ih imaju kasno jesen. Da. I koliko je cena, pristupačna cena? 600 dinara, sad je 600 dinara. Da li će biti jeftinije, ne znam. Neki od prodavaca i kupaca nisu hteli pred kamere, ali tvrde da se najviše prodaje, tačnije kupuje cveća za 8. mart i zadušnice. Za pribojske voćare ovih dana je isporučeno 7 tona kreča za kalcizaciju poljoprivrednog zemljišta, odnosno popravljanje kiselosti zemljišta. Kalcijum karbonat podeljen je besplatno voćarima koji su u prethodnom periodu vršili hemijsku analizu zemljišta, gde je utvrđena značajna kiselost njihovog poljoprivrednog zemljišta. Mnogi poljoprivrednici u Srbiji suočavaju se sa problemom niskog pH zemljišta, odnosno kiselog zemljišta. Kiselo zemljište je zemljište sa pH vrednošću nižom od 7, što znači da je kiselije od neutralnog zemljišta. Ovakva zemljišta često nastaju od podloge kao što su granit i pesak ili su posljedica obilnih padavina i upotrebe azotnih i sumpornih đubriva, jer se vremenom iz zemljišta izbacuju alkalni elementi poput kalcijuma i magnezijuma. Zdravo neutralno zemljište obično ima pH vrednost oko 7. Na primjer, potpuno čista voda ima pH 7, a kako pH vrednost postaje niža, kiselo zemljišta raste. Dugogodišnja ispitivanja pokazuju da u Srbiji ima preko 60% kiselih zemljišta i da svojom produktivnošću sve više postaje ograničavajući faktor biljne proizvodnje.
Popravka kiselih zemljišta postiže se kalcifikacijom, merom čiji je cilj da se kiselo zemljište preobrati u slabo kiselo ili normalno zemljište. Sredstava za kalcifikaciju ima više, a najčešća su laporac, pečeni kreč, gašeni kreč ili fino samleveni kalcijum karbonat, koji je ovih dana i deljen delu pribojskih voćara. To je bitna stvar za poljoprivredne proizvođače jer je rađenje analize zemljišta mnogo im znači za uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Opština Priboj ima 3200 gazdinstava registrovanih. U prethodnom periodu subvencije za poljoprivredno zemljište po hektaru i za životinjsku proizvodnju bile su 220 miliona dinara, što je velika suma za opštinu Priboj. U Pribojskom ekoagraru svaki dan se vrše registracije novih gazdinstava, tako da prošle godine je bilo 3200 gazdinstava, mislim da će naredni period biti oko 3500 gazdinstava, jer svaki dan vršimo nove registracije kako za fizička, tako i pravna lica, ljudi koriste razne subvencije. Kiselo zemljište može da ošteti koren biljaka, a može da poveća koncentraciju rastvorivih metala koji mogu da budu izuzetno toksični za biljke. Intenziviranjem poljoprivredne proizvodnje i nekontrolisanom upotrebom mineralnih đubriva, a sa druge strane smanjenom upotrebom organskih đubriva, povećali smo kiselost naših zemljišta. Kisela zemljišta nisu pogodna za gajanje većine biljaka, pa je neophodno da takva zemljišta i popravljamo. Pojačana kiselost oranica je jedna od glavnih uzroka niskih prinosa. Biljke se slabije u korenjavanju, pa i korišćenje biljne hrane veoma slabo. Otuda je posljednja donacija pribojskim voćarima dobrodošla. Pa znači mi dosta to, zato što je zemlja kisela i onda mora da se uradi to. Ovo će mi povećati bolju proizvodnju buduće, jer kad se nešto ulaže mora i da se dobije. Ima malne 30 nešto godina, ove godine sam ukinuo nešto malo ostavio. Ima ovako druge poljoprivrede, a znači da sam ja u funkciji da mogu da radim. Ali kad ne možeš da radiš, onda... Kalcifikacija kao mera popravke kiselosti zemljišta obavlja se kada na njivama nema useva, najbolje u vreme zaoravanja strnike. Kreć se zaore sa strnikom i izgorelim stanjakom i tada ima dovoljno vremena za njegov preobražaj i za mešanje sa zemljom do proleća, kada će se obaviti setva. Dejstvo kalcifikacije traje u prosjeku od 3 do 4 godine. Značajna mera popravke plodnosti zemljišta je humusifikacija, odnosno povećanje sadržaja humusa u zemljištu, koja se postiže unošenjem organskih đubriva u zemljište kao što su stajnjak, kompost, treset ili glistenjak. Dovoljne količine humusa u zemljištu povoljno deluju na fizičke, hemijske i biološke osobine zemljišta, a sam humus je ogledalo plodnosti samog zemljišta. Sada jedna servisna informacija. Javno preduzeće Užice razvoj obaveštava korisnike javnog gradskog i prigradskog prevoza da će od ponedeljka 1. septembra biti aktivirani svi đački polasci na linijama zbog početka nove školske godine u aktuelnom letnjem režimu saobraćaja. Ovaj događaj, koji je prerastao u prepoznatljivu tradiciju, svake godine okuplja stotine učesnika, uglavnom roditelja sa decom. Simbolično, pred sam početak nove školske godine, biciklijada ima za primarni cilj da ukaže na neprocenjivo vredno kulturno nasleđe manastira Rača i njegove čuvene prepisivačke škole, kao i na potrebu stalnog korišćenja i negovanja ćirilice. A istovremeno promovišući zdrav način života i podstičući odgovoran odnos prema prirodi. U trećem kolu Srpske lige Zapad gradski fudbalski klub Sloboda gostovaće ekipi Železničar iz Lajkovca. Nakon pobede i remija, Užičani kreću po nove i prve bodove u gostima u ovoj sezoni. Utakmica se igra u nedelju od 17 časova. Direktan prenos utakmice možete pratiti na našoj televiziji. Nakon nerešeno odigrane utakmice protiv ekipe Budućnost Krušik iz Valjeva, ekipa Slobode u trećem kolu Srpske lige Zapad odlazi u goste fudbalerima Železničara iz Lajkovca. Domaća ekipa odigrala je nerešeno u prošlom kolu protiv ekipe Jedinstva, te se očekuje u nedelju još jedan zanimljiv meč. Očekivanja su pozitivna i optimistična, jer način na koji momci rade i na koji se pripremaju daju nam za pravo da gajimo taj optimizam. Iako idemo u goste ekipi koja je onako defanzivno dobro organizovana, fudbalski pismena i kući pogotovo imaju tu neku dodatnu energiju i trkački su sposobni, tako da bit će jedan dobar test za nas. Kao što ste rekli, mi ovdje smo završili prošli kolo tu neku derbi utakmicu.
ali mislim da su momci spremni. Jednostavno te utakmice na gostovanje u ovoj ligi su dosta zahtevni, specifični na neki svoj način, ali naš cilj se zna, u svaku utakmicu jednostavno idemo na pobedu i daćemo sve od sebe da taj cilj ostvarimo. Sloboda je u prethodna 2 kola zabeležila pobedu i remi, a utakmica protiv Železničara biće prilika da dođu do novih bodova u ligi. Cilj je uvek isti, trijumf, bez obzira protiv koga igraju. Nadam se da ćemo uzeti 3 boda s obzirom da mi smo Sloboda i gledamo samo nas, nismo nešto obraćali pažnju na njih. Ako damo sve od sebe, mislim da tu neće biti nikakvih problema u nedelju u Lajkovcu, iako jeste to gostujući teren i nećemo imati toliko podršku navijača, ali mislim da, kao što sam rekao, uz naš maksimalan trud da će to biti sve okej. Da podsjetimo, u prethodnom kolu Srpske lige Zapad Sloboda je odigrala 0-0 protiv ekipe Budućnost Krušik iz Valjeva, dok je ekipa Železničara u gostima u samom finišu utakmice ostala bez 3 boda i kući otišla sa 1 osvojenim bodom. I ekipa Jedinstvo puteva imaće priliku da dođe do svoje prve pobede u ovoj sezoni. U subotu od 17 časova u trećem kolu Srpske lige Zapad Jedinstvo će gostovati ekipi Real iz Podunavca. Ekipa Jedinstva uspela je da u prethodnom kolu izvuče najbolji iz utakmice i u uzbudljivom meču sa Železničarom dođe do pogotka pri samom kraju utakmice, što im donosi 1 bod. Sada imaju šansu i za prvu pobedu u ovoj sezoni, a protivnik im je ekipa Reala iz Podunavaca. Ono što mogu da primetim iz prva 2 kola, a to se isto tiče i ekipe Reala, radi se o ekipama koje su, da kažem, sa dosta motiva, dosta želje, dosta htenja ušli u ovo prvenstvo, tako da mi se čini da su maltene većina utakmica prepisana jedna od druge. Znači, radi se o ekipi koja kući igra dosta agresivno, sa dosta duel igre, sa dosta tih direktnog fudbala gde ima dosta centar šuteva, lopti u 16 metara, teren i ambijent je onako malo specifičan, tako da sve će zavisiti od našeg prilagođavanja od samog početka i odgovora na tu njihovu igru. Ako budemo odgovorili sa tom agresijom i sa duel igrom od sad prvog minuta, mislim da možemo da dođemo do dobrog rezultata. Real Podunac je veoma tvrda ekipa, kod njih gostovanje je veoma teško, ambijent, mali teren, publike imaju uvek, tako da moramo da se skupimo, da budemo svi kao ekipa i da vodimo po 3 boda. Utakmica protiv Železničara iz Lajkovca donela je vrlo uzbudljivu završnicu. Nakon primljenog gola na samom kraju prvog poluvremena, fudbaleri Jedinstva se nisu predavali, te fokusiranošću i staloženošću došli do pogotka na samom kraju utakmice. Pa dobro, ono malo što smo pričali u slačionici i što sam pričao sa igračima, ima malo nekog boljitka i pomaka u odnosu na prvo kolo. Radi se o Železničar, jedna ozbiljna ekipa koja ima onako jedan dobar karakter, koja je svih 90 minuta igrala organizovano, disciplinovano. Da kažemo, onaj peh, opet se dešava situacija da iz naše neke greške, izgubljene lopte, primamo gol u zadnjim sekundama prvog poluvremena. Imali smo situaciju početkom drugog poluvremena da se odmah brzo vratimo, međutim nismo iskoristili. Uspeli smo da neki naš trud i zalaganje i htenje krunišemo tim pogodkom u zadnjem minutu i mislim da je nerešen rezultat realan ishod utakmice. U prethodna 2 kola ekipa Jedinstvo putevi zabeležila je 1 poraz i remi. Sada da vidimo kakvo nas vreme očekuje sutra. Sutra u Zlatiborskom okrugu zahlađenje sa kišom popodne. Maksimalna temperatura do 25 stepeni. U Užicu od jutarnjih 15 do maksimalnih 23 stepena po Celzijusu. U nedelju za par stepeni svežije, ali suvo, dok od ponedeljka sledi razvedravanje uz porast temperature. Da se još jednom podsjetimo najvažnijih vesti. Svečani prijem i prozivka đaka prvaka održan danas u prvoj osnovnoj školi Kralja Petra II. Upisana 144 đaka prvaka. U Lučanima održan svečani prijem vukovaca i đaka generacija iz osnovnih i srednje škole sa teritorije ove opštine.
Letnja škola robotike i programiranja svečano završena javnim časom i dodelom diploma u Gradskom kulturnom centru u Užicu. U trećem kolu Srpske lige Zapad Gradski fudbalski klub Sloboda gostovaće ekipi Železničar iz Lajkovca u nedelju od 17 časova. Sutra zahlađenje praćeno kišom, maksimalna dnevna temperatura do 25 stepeni. Poštovani gledaoci, ovo je bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje informativnog programa. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.